LSDM vazhdon me thirrjet për referendum për antarësimin e Bashkimin Evropian. Trajqe Stoçevski nga LSDM thotë se qeveria nuk mund të arsyetohet me mungesë fondesh për referendum, gjërsa akuzoi se shpenzohen para për tender dhe luks qeveritar. Mickovski veli ќе ја платиме цената и дека треба со децении да чекаме за влез во Европа. Македонија ќе остане без млади, без народ, без иднина. Камен на камен нема да остане. Младите не сакаат Мицковски во нивно име да одлучува, да им ја крои капата, а со тоа и иднината во заложена и изолирана држава. Младите сакаат сами да одлучат во каква држава ќе живеат. Nga ana tjetër, partia në pushtet VMRO-DPMN akuzon liderin e LSDM se Venko Filipçen se po dëmton interesat kombëtare maqedonase, duke pranuar ndikime dhe qëndrime bullgare në proceset politike dhe eurointegruese të vendit. Sipas tyre, ai mbështet ndryshime kushtetuese dhe interpretime që prekin identitetin dhe historinë maqedonase, duke vendosur Maqedoninë në pozitën nënshtruar ndaj Bullgarisë. Венко Филипче е на иста линија и со бугарската министерка на Радев, Петрова Чамова. И двајцата повторува дека Македонија преговара со Европската Унија, а не преговара со Бугарија. Но вистината е јасна, а таа е дека токму Бугарија, водена од своји историски и политички интереси, ја блокира и ветоизира Република Македонија на патот кон Европската Унија. Sipas partisë në pushtet, VMRO-DPMN nuk do të lejojë ndryshim apo zhbërje të identitetit maqedonase dhe se historia dhe figurat kombëtare sipas tyre nuk duhet të përdoren për pazare politike.